Hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa H24 mahali popote mlipo. Matumaini yetu mpo salama salimeni. Karibisha kuungana nami kwenye habari hizi zinazoendelea huko Kivu Kusini. Mshikamano na wazalendo. Jumamosi hii Aprili 11 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Justin Bitakwira alisambaza vifaa kwa wazalendo, ikiwa ni pamoja na makoti ya mvua na boti ili kuwalinda wakati huu wa mvua. Msaada huu unakusudiwa kwa maeneo ya utendaji ya Fizi, Tombwe na Uvira kaskazini na kusini, ambapo hali ya hewa kufanya kazi yao kuwa ngumu zaidi. Katika tukio hili, Mheshimiwa Justin Bitakwira alitoa wito mkubwa wa umoja miongoni mwa wazalendo, akiwasihi kukataa aina yote ama zote za mgawanyiko na kuendelea kuzingatia dhamira yao. Viongozi wa wazalendo walihudhuria tukio hili walikaribisha ishara hii ya mshikamano. Pia walimuomba Rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuhakikisha kwamba wasiwasi wao unashughulikiwa mara kwa mara, hasa kupitia mshirika wa Mheshimiwa Justin Bitakwira. Kwa pamoja tuendelee kuwa pamoja kwa ajili ya amani na utulivu katika eneo letu. Fuatilia mwanzo mpaka tamati kujua kile ambacho kimeendelea katika hali ya kupatia ama kupokeza wazalendo vifaa hivi. Mimi kwa majina naitwa Bukuru Bara Richard. Tunakuona unapatikana maeneo ambako unavalia vizuri sana. Labda tungependelea kujua zaidi, wewe ni kiongozi gani na kwa nini uko hapa? Mimi ambaye mnaona mbele yenu kama vile nimekwisha kuambia majina zangu, mimi ndiye Richard ambaye mnasikiaga coordinateur wa RAD. Na nipo mwesisio ya RAD, na ndio kwa maana nilisema ya kwamba nipo na furaha ya mingi sana. Ndio maana mnaona na vala wa kwanza hii teni ambao walituletea wazalendo. Nani amewaletea? Tunapenda tueleze kwa urefu mambo iko namna gani? Mambo ya changamoto gisi iko wana journaliste. Aliyetuletea hii vitu ni mzalendo numero 1 national. Numero 1 wetu, mzalendo wetu ni President de la Republique Fatou Beto. Lakini huku kwetu kote kueste ni Justin Bitakwira Biona Hai Jogo, jo ambaye alituletea hii vitu yetu ya wazalendo. Na mnamwambia nini yeye kama kiongozi ambaye amewakumbuka nyinyi wazalendo? Sisi kama vile wazalendo, message ambayo tutasema bila hipokrisi kwa excellence honorée kwa mzalendo suja Justin Bitakwira Biona Hai Jogo wetu wa este mzima, tunasema tuko na remerciement ya kabambi sana, na mioyo yetu inajaa furaha kubwa sana, kwa sababu wa depute wengi wanakujaka hapa hivi Uvira hawajajuaka kwamba wazalendo mahali ambapo wako huko na nyesha mvua, huko milima ambayo iko wako ya majiwe na mabonde, lakini akasonje nini ambayo inaweza kupelekea wazalendo ambao tutawasaidia jinsi wako mligne de front. Ndio kwa maana uliona bwana mtangazaji anatuletea maimpermeable, anatuletea magodio impermeable. Musisi wazalendo, sisi wa kombata impermeable, ambaye anakuletea impermeable iko sawa vile anakuletea nyumba ya mvula, iko sawa anakuletea hema, anakuletea bashe, kwa sababu wakati una impermeable unaweza kakuwa huko muvita na vyenye huko navyo na Rwanda, lakini uko na impermeable yako, hata sira itakuwa protege, hata chakula yenye tunaendaka nayo ivugali mukoti itakuwa protege. Hii inaonyesha ya kwamba ni esprit ya patriotisme. Ndio kwa maana mwana mtangazaji, kufatana na jogo wetu wa republiki wa este yote wa Sud Kivu, Justin Bitakwira Biona Hai Jogo, tunasema aksanti na mahali ambapo haya yalitoka
Mungu ababariki mara elfu. Labda mna vigumu vingine gani, shida gani zingine mnazo, labda mngependelea afikishie raisi, ama ikiwa atawezesha afanyikiwe kufanya hiyo shida yenu iwe vizuri? Message kwa rais ambao nitajadrese kwa baba yetu Gara de la Nation Fathi Beto Tshilombo. Tunalanse message ya kumuomba aache kusikia wale wa politisien bakukia kumushunga masikio juu ya jina ya Justin Bitakwira. Kama leo president iko na nguvu na iko na confiance ya bazalendo, ni juu Bitakwira jitoleaka, haiko leo, ni depuis zamani alikuwa anatuzogelea sheba bazalendo. Tunaomba president akuwe na mwachia mulango 24h/24 kila ambacho Justin atakia mwambia juu ya bazalendo, akiprendre na consideration, kwa sababu wa politiciens wengi Kinshasa washajifanya kuwa wakomersa, washajifanya kuwa wachuruzi. President aache kusikia machongi, akonsidere Bitakwira kwamba iko rassembler, iko organisateur washie bazalendo mu republike muzima, kwa sababu hakuna siku yenye Justin Bitakwira ashakuwa na madivision wala ashakuwa tribal. Mahali pote kwenye muzalendo iko huku kwetu muzone operationele, ikuwe Manyema, ikuwe Baraka, ikuwe Sud Kivu, ikuwe Goma, ikuwe wapi, wote wanajua Justin Bitakwira kwamba ni leader, c'est un patriote, c'est un de Gaulle, ashakuwa kurone na majina yote ya patriotisme. President mukonsidere, president asikie yale malalamiko ambayo atamuletea kama vile ya wazalendo, na irepondre muurgence ambayo anampatia bila kutenir compte ya wachonganishi waokia kutununua she wazalendo. Na upande wako kwa kumaliza, unatoa nini ujumbe wako kama kusaidia wengine wenzenu wazalendo ambao hawako hapa kwa wakati huu? Upande wangu kumaliza, bwana msemaji, mimi nimekuambia ya kwamba mimi niko institution ya radi, niko na furaha kubwa sana, niko institution ya radi, lakini tuko wazalendo ambao walitetea nchi miaka na miaka. Tunasema upande yetu kwa wazalendo, sisi sote tukua tunaombea honorable wetu Mungu, kwa sababu Mungu ndio mwanaweza yote. Bila Mungu naye yote yanataka pita amo, haiwezi kawezekana. Lakini tukua namkumbuka mu maombi, tukue tunasikia kidogo, tunamsurukisha, tunamwambia na osi tuache madivision. Sisi wazalendo tukue ini pamoja na Justin Bitakwira Bihona Hai, na imani ya kwamba tutafanya kazi, tutachapa kazi na mpaka president tutamtosha haya. Tunashukuru. Asante sana. Naam, kufikia hapa ni kama sina, ndugu mpendwa mtazamaji wa H24 mahali popote mlipo duniani. Matumaini yetu mlikuwa wengi mkitupata, hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili wa kwanza kuhabarika na kupata habari zetu. Mimi ni wako mtangazaji wa kila iitwao leo, nikisema chao chao.